Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera intambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 rero wongeye gukubita ahababaza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako kandi bikoma umuryango w'abibumbye. Byose tukaba tubigarukaho gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka rero mbere yuko twinjira mu makuru yacu nyirizina ari bubagizwe n'andi menshi twagukusanyirije, tubanze dusuhuze mwebwe mwese mutwumva, baba baherereye mu Rwanda, bari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje muri aka kanya, kandi ndongera gushimira mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Ndabararikira rero gukanda ku ijambo subscribe, kubera yuko amakuru yacu n'ubundi ari akagaruka. Tukaba tugiye gutangira kujya tubagezaho amakuru ya buri kanya, cyane nyine aho tuba tugenda tubarebera hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, tukabasomera inkuru zasohotse ndetse n'andi abari kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, yose tukayabagezaho gatanu kuri gatanu. Muri aka kanya rero ndagira ngo mbanza nanone mbwire mwebwe mwese mutari mwamara gukanda kuri subscribe yuko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabune, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa Kamena cyangwa se kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2024. Akaba ari umwanya mwiza rero n'ubundi tuje kugira ngo tubagezeho amakuru ari kuvugwa muri aka kanya. Tukaba tugiye kuyahera kuri iyi nkuru ivuga ko umutwe wa M23 wibasiye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibitero bari babagabyeho. Nkuko mukomeje kugenda rero mubibona muri aya mafoto, uyu mutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda ugaragaza ubukana mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa leta ndetse n'abandi bakomeza kugenda babafasha, barimo Wazalendo, hakabamo Sadeke, hakabamo abacanshuro ndetse bakaba banifashisha ibikoresho bikomeye birimo indege. Ariko umutwe wa M23 nkuko mwakomeje kugenda mubibwirwa cyangwa se mubyumva hirya no hino, ukaba utajya utsinsurwa mu birindiro byawo, aho kuri ubu ngubu urwanira mu nkengero z'umujyi bita Kanyabayonga. Bakaba rero bashobora kuba bakinjira muri teritwari ya Beni ndetse na Rubero mu gihe gito cyane kiri imbere. Ni ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye ibitero ku birindiro by'umutwe wa M23, maze uyu mutwe wa M23 nguza kuzibabaza ku rwego rukomeye cyane, aho ngo babazizaga ko bagabye ibitero ahatuwe n'abaturage ndetse ngo bakabasha guturitsa ibisasu ahari abaturage. Ni igitero ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye zikoresheje imbaraga z'umurengera. Birangira rero abarwanyi b'umutwe wa M23 basubije ibyo bitero inyuma, nkuko ubundi bahora babigenza mu ntambara ikomeje kugenda iba akasa mutwe hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasoko yacu rero dukesha iyi nkuru harimo ndetse na Minembwe Capital News yavuze ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ngo zagabye igitero mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ni mu gihe rero cy'isaha z'urukerera rwo kuri uyu wa kane, aho kandi byanavuzwe ko iki gitero cyagabwe mu gace ka Butarongoro, mu gace ka Butarongora haherereye mu birometero 9 uvuye muri santere ya Kanyabayonga. Byongeye kandi kuvugwa ko muri iki gitero ko humvikanyemo urusaku rw'imbunda ziremereye hamwe n'imbunda ntoya,
kandi banavuga yuko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zateye ibisasu biremereye muri aka gace ka Butarongora gasanzwe kari gatuwemo cyane cyane n'abaturage, ndetse ingabo z'umutwe wa M23 zikaba zisanzwe mu nkengero z'aka gace, zikaba kuri uyu munsi rero zirwanyeho kandi zirwanirira n'abaturage maze zibabaza izo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero kandi zarasaga umwanzi wazo zitabebera ahubwo zimusunika, aho bivugwa ko zishobora kongera kwigarurira andi materitwari zari zitarageramo kugeza uyu munsi wa none. Amakuru yacu rero avuga ko umutwe wa M23 yabashije gusubiza inyuma iki gitero, kandi abenshi mu ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakaba rero basabaga ubuzima, kimweho nta mubare urabasha kumenyekana wabaguye rero muri iki gitero. Gusa umwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 yabwiye Minembwe Capital News dukesha iyi nkuru ko uruhande rwa leta ya Kongo ngo rushobora kuba rwatakaje abasirikari bagera kuri 43. Bibaye rero mu gihe kuri uyu wa kabiri Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Judith Suminwa yari yatangaje yuko leta ye igiye guhashya ibitero by'umutwe wa M23 ngo ndetse iki gihugu kikaba gishobora kwegukana intsinzi mu buryo butigeze kubaho. Ni amakuru rero nkomeje kugenda nkugezaho, akaba ari amakuru rero twahereye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero hari n'indi nkuru ivuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo yaba akomeje kugenda ngo ko yaba ngo nyuma yuko habaye impanuka y'ubwato yahitanye abakongomani benshi, hari icyo yabashije kubivugaho. Ni umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutakaza abaturage benshi bazize impanuka y'ubwato. Tshisekedi yavuze ko nyuma yuko habayeho iyo mpanuka y'ubwato ngo yahitanye abantu benshi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo rero ibi ngibi n'ubundi bikaba ari bikubiye mu butumwa ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo ryashyizwe. Ibi rero kandi ni nabyo bikubiye mu itangazo ryasohotse mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho bashyize hanze rero iri tangazo bakoresheje urubuga rwa X kuri uyu wa gatatu w'ejo hashize. Ubwato rero bwakoze impanuka bwarohamye mu mugezi uzwi nka Kwa uherereye mu birometero 70 uvuye mu mujyi wa Mushi ho mu ntara ya Mai-Ndombe mu majyepfo y'umujyi wa Kinshasa. Ubwo ubutumwa bwasohowe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ubwo bukaba bwavugaga ko Tshisekedi yababajwe cyane n'impanuka y'ubu bwato yahitanye abarenga 85. Ubutumwa buragira buti umukuru w'igihugu yihanganishije imiryango ndetse n'inshuti z'ababuriye ababo mu mpanuka, kandi arasaba inzego zishinzwe gufata ingamba ko zikwiye gufasha aba bantu bose bagizweho ingaruka n'aka kaga k'ubwato bwarohamye muri uyu mugezi wa Mushi. Ubutumwa bukomeza kandi buvuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yategetse ko hakorwa iperereza rigamije kumenya impamvu ry'iyo mpanuka yateje akaga ko kuba habuze cyangwa se nyine hapfuye abagera kuri 85, ndetse akavuga yuko bagomba gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo barinde ko hazongera kubaho igisa n'ikiza nk'iki ngiki. Ubu bwato rero bwakoze impanuka bwarimo abagenzi 771 berekezaga mu mujyi wa Kinshasa, aho bwaje rero noneho kurohama bitewe no kuba moteri yabwo yarapfuye bukiri kugenda. Abantu bagera kuri 86 bari muri ubu bwato bahise bahasiga ubuzima
mu gihe rero abandi 185 babashije kurokoka kubera ko bari bazi koga, rero babashije koga barokora ubuzima bwabo. Rero muri aka kanya amakuru agezweho tuyacumbikira ngaha, ahubwo tugaruke mu kanya tukugezaho amakuru arabagezweho, aho tukomeje kugenda tuyakusanya. Tugiye rero n'ubundi gusoma ibinyamakuru bitandukanye, tukurebereye uko hirya no hino byifashe, tubikugezeho 5 kuri 5.